Senka minutes ntsena mingisero mkana lona FM ku bilawra ya khumemberi nongona ko Afrika Wa Vulavula mina ni khalanga pet mathebola engwana rismato wa chimo xihlango maxingirtano wa xicecana makulelo wa ndandatsi mingisero me ni ku amukela ka kusuka kwala ePolokwane studio 13 kutisala lona ko Afrika Wa Vulavula hi ndlela yoyole ni mibyerini ku kuna swiphiqo swa ku leya ya timhaka ta World Athletic Doping Agency kumbe World Anti-Doping Agency, yes, leyi bilerisiwako hi ku ongeta Afrika-Dzonga yi fambisana na milawu ku ya hi laha yi kunguhatiwaka koho hi yo mhaka va kha va bilerisa timhaka ta ku kumbexani Springbok loko va tlanga va nge tlangi ehansi ka mujeko wa Afrika-Dzonga swin'wana swa leswi swi nga hetelela swi va hoyihoyi se vele ku ringeteni ku swi basisa holobye wa timhaka ta swa mitlangu vutshila na ndhavuko kusuka joni holobye zizikodo hileswaku ku le ku tikeni laha Afrika-Dzonga ra n'wina tshika ntirho ka mutshamaxitulu wa bodo va ka Eskom leswiwani swi hetelela swi va eka ntshikelelo ka xiyenge lexi xi nge xi hetelela xi langute ngopfungopfu ka timhaka to toleto ta maendlelo ya mabindzu ya mfumo mi ta tsundzuka khale ngopfu ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tshika ntirhweni ka vaaki lava a va kha va tshika kumbe ka varhangeri lebyi byi ka tshika kusuka ka Transnet se lava ku ta twa ku ri xana ku tshika ka mutshamaxitulu wa bodo ya Eskom swi vula yini Eskom leyi na yo sweswi hi vulavulaka yi nga hava na CEO i swin'wana swa leswi swi hetelelaka swi va xi mintlhontlho hi ndlela yaleyo yi sukile a Israel ku le ku tikeni kambe heta ku yini kumbexani ku ta hetelela ku va na xintshunxo hi ndlela yoleyo hey kulukumba loyi a hlelaku timhaka ta timhaka ta ku dlawa ka Senzo Meyiwa u te na mhaka yin'wana leyi hetelelaka na yo yi hetelela yi tisa hoyihoyi ngopfungopfu ka laha ka ku hava leswi swi khumbaka kumbe swi katsaka va ehleketeleriwa hi tlhelo ra DNA eka ndhawu liya ku nga dlaweriwa Senzo Meyiwa ai swi le ku phasaphasanini swi ya amahlweni hi kwihi lava pfulelaka mati va makuma mi swi twini mahungwini tolo ka ku vulavuriwa ku vaaki va le Polokwane va le ku hluphekeni timhaka ta mati ni vona mahungwini nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga wu le ku vikeni ku le ku tirheni tilori a Bloemfontein sweswi hi vulavulaka ku phakela mati ai karewa anti hi le mavokweni ya njhani kambe hi ta twa n'wina mingisero mkarhi na FM se ta va hi kha hi bula na tatana Mashego hi la ku bulanyana katsongo hi languta ka timhaka ta matimba kumbe ku ke matimba lama holobye wa timhaka ta mabindzu ya mfumo nga na wona holobye Pravin ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku ku nga vulavuriwi nchumu a hi mahungu leswi swi nga le ku humeleleni ka Transnet a hi mahungu leswi nga le ku humeleleni eka Eskom hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka swona ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za na mahungu wahi kumbe wahi lawa mi nga va ku mi ri na wona mi lavaka ku va hi bula hi wo hi nga tsakela swinene ku twa tlhelo rero ra n'wina hi ndlela yaleyo mi hi kumaka swihondzo swa 89.4 ku fikela ka 103.2 Megas FM na ku mi nga hi kumaka SABC Plus ivi mi kota ku va mi famba na hina hi kota ku twa ku mahungu ya n'wina hi wahi lawa mi nga na wona kambe ke mi nga rivali lo salela hi mavhiki ya 2 ntsene ku va hi tikuma hi ri le Azanin nkonko wa stadium tema maka maxava matikiti ku ya hi leswi ma xavisiwaka xiswo ku endlela ku yini ku endlela leswaku hi ta kota ku va kumbe mi ta kota xiphemu hi teka xiboho xa ku hi ta tlangela na wena muyingiseri wa hina ku va xiphemu xa ntirho luwa hi yo mhaka hi ku rhamba leswaku tana u ta va na hina ku va u ta kota ku nghena hi mhaka ya ku endlela leswaku hi ta kota ku lawula tinhlayo ta vanhu lava nga ta va ri kona tiyisisa leswaku ti kumela thikithi ra wena ivi u va xiphemu xa festival na ntirho wa masagwadi hi ndlela yaleyo hi yo mhaka hi ku Hlanganani Artists eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha hi nga kona mingisero me 0860002543 a hi kuthi ku timhaka tingani leti mi nga tikhoma hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu hi ku timhaka anakeni ti tele a hi tweni un'wana loyi i wo sungula nhlekani aye hi pfukile minjhani hi pfukile ni kombela ku va xitala vito la ka muhumelerisi ku na mhaka leyi nga humelela kumbe leyi endliwaku hi vaprofeta lava va nge va pfuna vanhu hi Mgqivela ku na nsati wa munghana wa mina laha nga suka u ya pfuniweni ka majosi
improfeta un'wana misa luya u a hlayelele sesi luya mawo u hetelele a ku ka sesi luyani wena ni ta ku pfuna ku heteleleni ku ri ve na ku ri munhu wo sungula loko a n'wi pfunaka a yimela nsati wa yena a n'wi rhuma kun'wana hi movha ku ri a ta kota ku a sala n'wi pfuna u lava ka a n'wi rhaverisa u n'wi byele ku ri no wena ti-cover lexi a nceka kumbe lexi a rhavela hi xona a ku a humi na a ku a ni humi hi ku a hi sungurise se na mito a network ya n'wi yi bihe ngopfu mani mi le kwihi le xilungwini se mi dline laha ka ku a wu humi na va ri mhani lowuwani loko va heta ku a rhavela sesi lowuwani u vuye se a tikuma a ri mbedweni vanhu va tirhisa mirhi vakulukumba lava ka sweswi va pfuna ku va ni swona ma twisisa va munhu loyi swi nga humelela ka yena nuna yena u ta swi kuma ka ti-chat ta Facebook u na access ya Facebook ya nsati wa yena misa lo u ri u pfuna vanhu mara tikuma ka endla timhaka ta manyala na vasati va lava kambe ni byeleni loko mi ku endla timhaka ta manyala njhani loko nuna ye byele hi nsati wa yena kumbe i swi kume ka ti-chat u swi kume ka ti-chat laha a nga ri a confronta i sesi luya a vulavula ntirho ku humeleleyi kambe hikokwalaho ka yini n'wina mi lava ku kombetela tintiwo luya wa mprofito mi nga kombeteli n'wansati hi ku n'wansati ya fanele a lona huma vhaya mangala ku pfinyiwa se loko swi ya kumiwa ka ti-chats a hi muprofita sweswo i vanhu vambirhi no a ni a ye ku profetiweni ku a va fanele va profetiwe swin'we na nuna wa yena misa lo a ka a ala ku no u nga ti na nuna wa wena fana u ri wexe a va rhandzana tsona mata leswi mina ni nga swi twisiseki n'wina a ni na n'wina mo swi twa i maveriveri kambe no leswi ni nga swi vona loko swi kha swi humelela swi humelerile leswiwa swa chavisa sini leswi mi tisaka swona mi vone yini n'wina loko swi kha swi humelela ti-chat ni vula ti-chat a ni hi swona ni vulaka swona hi nge maveriveri mi vone ti-chats mina lexi ni vulaka swona hi lexi ni vulaka swona hi lexi kana vito ni loko timhaka leti za ti vulavuriwa i mhaka ya ku n'wanuna i vone ti-chats a hi mhaka ya ku n'wansati i vuya a vulavula hi swona a hi swona no i vulavurile u vuya a confessa ku i mhaka leyi nga a ri ehenhla ka vatswari u lovoriwile munhu yi ve yi fikisiwa ka vatswari a foneriwa misa luya swi sungurise ku yini ku swi tiveka ku kondleke yini nuna wa mhani loyi u kume ti-chat ka inbox ya mhani laha hi la mina na n'wina hi nga koho kwalano loko a za a kuma ka ti-chats ka inbox a nga byeriwangi hi n'wansati wa yena loyi ani a vo lo twanana loko ri lo pfinyiwa xi xo sungula lexi a ta va xi endlile loko a suka laha i ku ya a mangala nandzu kumbe a fonela nuna wa yena a ku bavo ni hlangana na leswi a nga ta swi kuma ka ti-chats loko a za swi kuma ka ti-chats a ngo lo swi vula mhani luya a ngo lo sungula i lo confessa loko se va ku heyi ku ndleka yini la u vuye a vula ivi mhani na yena va fonela mihisa luya ku u tshame a va pfuna a ku u kombela ku rivaleriwa ali sweswo mata mina na n'wi hi hambana kwihi hi hambanela ka ku hikokwalaho ka yini n'wina mi kombetela lowa muprofita ntsena mi nga kombeteli na lowa xisati lowa xisati hikokwalaho ka yini a nga swi mangalangi ro sungula loko a huma u ri a ri busy a nga ri yena loko a huma laha ku misana u hetelela mi byela na marito ya ku ni nga ku vulavurisa na vanhu va ka n'wina lava va nga lova emisaveni endzhaku ka loko a ta a rhavele swilo leswiya areti kumbexani ma hetwa van'wana vito mina ni mi twini ni mi twini ya ni tikela ku yi twisisa kumbexani n'we mi nge le ku yi twisiseni ni byeleni kumbexani mina ka ni nga ni yo yi teka hi tlhelo rin'wana kambe loko ku ve n'wansati hi yena a nga sungula ku swi vula bavo maveriveri na ku ya hlupha mani hi twa la mi nhlekani inhlekani khalanga ahe papa emthombeni la kombela sosungula kungena na khensa ni mnandzelo omkhulu wa nongonoko wa n'wina hayi mtombeni a khensa swinene ni themba ku movha yaleyo yi ta yima ku mi ta kota ku twala kahle mtombeni hi khensile swinene ku mi hi bele mi ri yini
ni ngele mhaka liya ya MEC wa public works wa Mpumalanga mapata la Mpumalanga. Yeah. The issue kutlangwa yini la. R40 is belong to the national road. Akuna loko yendliwa patlela na unge kumi ti-pothole loko va na pothole ya lunghisiwa ka R40 it's a national. So whatever the contractor there in the is from national I budget ya Mpumalanga le, because on the issue ya mapato kuna mapato a provincial, kuna mapato national, kuna mapato la municipality. So R40 is belong to the national. So that is why ufama R40 connected R71 loko kuba kasa contractor aenda patlerela kuba na number le bayifakaka laya yela I maintainaka that tindlela letiyani kwato. So that is why on the issue of R40 loko bakuyalungisiwa apparently I budget provincial, I budget national. So by the partner a provincial. Se nibzele mala mama provincial abele kumalungiseni kuya hileswi va nga swi hlamusela. Lungiseni pa. Abale kwalungiseni. Kuna rin'wana a plus a connector plus na toll gate na charge. Nalo arafam rifile almost nabo 4 years. Ilanda kuma 4 years, 3 to 4 years. That is just one pulile. Ofamba at your own risk kwalana. Wabo matel even na class cop nalo basagaro. But mapate a provincial kwa anati potholes. No. We are trying about rely mapato la kai. Nemetul Namaspala watanzeka tumaspala inkwatu kuna sigodi. Lokuya hale bonkanala atrobeni labo petali lighting back kwatu maspala kuna sigodi. So loko ufamba national road loko ufika to the provincial basala laba ku City Road ya hela kwala so kusungula masipala kungena drobheni immediately ungena drobheni kuma kuna xikoji loko uma drobheni akwana xikoji even like at R40 na yini kwala. So that is why vanhu lava feel like imasipala na provincial national government wazama kwenda mapato wabo Kensa khalanga ayisele bangwana khesele mtombeni khesele swinene khensa swinene amamukela ka Afrika wa vulavula mingisi ro sungula iri ro nghena ro sungula kusuka ambombela xiphiqo lexi hi tala ku va na xona tani hi tiko ku hikokwalaho ka yini ku va na swiphiqo loko swi fika kwahala ka timasipala na le ka swifundza swi nga va swi vanga yini leswi hi fikisaka ka xiyimo leswi ku nga va kungundwani kumbe ku nga va ku ri na swin'wana ku hundza kwalano ke ku ya hi leswi tshungu va vulavurisaka swona 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhleka khalanga mpfukeni hi pfukeni n'wina minjhani pfukile mani khensa swinene mani na ku dlamba mi nge dlamba mani hambi mi khometi namuntlha dlambani hi a ni la ku vulavula hi leya ku pfumaleka ka mitirho ya South Africa mara before ni nghena ka yona khalanga a no la ku vutisa swin'wana ni ta ni pfuna n'wina a ni mina ma swi tiva ku handle ka ku la ku duma mara ni tshama tiyani doroba ra mina ri le kusuhani i xitandani leri van'wana hi le makhado se tolo ene va hoxisa hi le makhado leyi le Lutergat hi le xitandani ya ku ngo va makhado ku ri masipala se tolo a ni tirhela kwala ni tsweke njhani ni ku ni ta mi vona na fika kwale a ku ri na ntirho no kuma ku ku na xibazana xa ka Thovela na Phalaphala munghana loni na a mi yi vonangi se a no la ku tiva hi ku timhaka leti emiseri va ti vulavula a ku ri leti ta ku hi ti tiva as ku ri transport marks tanihi vaakatiko ka radio ya hina ku ka yi nga yangi swi nga va swi lo yini khalanga hi tsandzeka ku kuma information ya nkoka swonghasi ku nga va ku humelele yini ku siyile n'wina laha letin'wana ti-radio station hi ti vonile kwale xivutiso xexo xa tikanyana ku andle ka xiyimo xa kahle kambe ni tiva ku minkarhi ya ku tala tindzawulo ti xava minkarhi ti ku
hi xava nkarhi va Afrika Wa Vulavula kumbe va swa risima kumbe va yinini va ta haxa hala hina hi nga koho hi leswi ni swi tivisaka swona se swi nga va swo vula sweswo ku kumbexana va xava nkarhi a ni tivi no hleketelela hi ku a ni nga ri ku yi landzeleriseni ku fika kwalano. Okay, mina hi vutivi bya mina bya ka tika hambiloko ni nga dyondzangi ngopfu ni tiva ku mambiti ya SABC i ku informa, to educate and to entertain, hi leswi ni swi tivaka. Swi ta njhani mfumo u nga va wu xava nkarhi wu xava ka Phalaphala FM wu xava ni le ka Thobela u nga xavi ka Munghana Lonene? Xana hi nga va hi tekeriwa hansi tanihi rixaka na radio ya hina yi tekeriwa hansi hi miyela hi va vamafamati leyi khalanga a yi nge chayi kahle? Mi ni byela rixaka sweswi ku ri mi ni yimisa voko ku leyi hi fanele hi ya yi vutisisa ku swi te njhani Munghana Lonene a nga ri kona, hi ku mhaka leyi vulavula hi MEC leyi a yi nga ri ya Mavenda, a yi nga ri ya Mapedi, a yi ri ya rixaka hinkwaro ra South Africa. Hina hi swi tivi sweswi tanihi rixaka ra Machangani ku MEC vulavule yini tolo hikuva radio ya hina yi nga ri kona. Loko ku ri ku mfumo wu xave nkarhi wu xava ka ti-radio timbirhi na wona hi ta wu landa. Why loko hi vhoti ku fanele ku va nkarhi wa vhoti ku nga vhoti Mavenda na Mapedi ku vhota tixaka hinkwato na Machangani? Namuntlha nkarhi hi lava ku yi twisisa ku mhaka leyi ku ze mi nga yangi yi suka eka government kumbe yi suka la ka SABC na. Se ni yi veka kwalano ku leyiwani a hi nga fi na yona hi ta yi landzelerisa. And ha swi tiva ku humelela hi ka SABC pala hi vona na setup ya SABC khumbo. Pala SABC khumbo yi katsa ti-radio tinharhu, Phalaphala, Munghana Lonene na Thobela. A ku na alliance ya ti-radio station timbirhi ku nga ta va ku ri Thobela na liya. And ha swi vona na setup ku endleka yini laha. Se ho miyela hi byela ku those are internal processes ta SABC mara laha hi fanele hi tsoniwa information hi sidelaniwa. No na mitwa sweswi mi nga vula ku mi ta yi landzelerisa kumbexana a ho yi gimeta kwalano mi yi landzelerisa sweswi mi nge mi la ku yi landzelerisa so hi ku a ni hina laha hi nga kona a hi le ka xiyimo a hi swi tivi ku endleka yini no fika hi byeriwa loko se si rose vo fika va ku khala ngo mindzuku mi ya tirhela kwihi hi kota ku nghena ndlela hi ya tirhela kona loko va nga hi byelangi a ku na nchumu lexi hi nga ta xi endla hi nga a nga ha ri kona a hi kumeni un'wana 0860002543 ka vula loko ku ve mikoho kwele ka ndzawulo mi ta vutisa ndzawulo yaliya ku hikokwalaho ka yini ile ndzawulo ya timhaka ta vutleketli yi teke xiboho xixiya loko ri ku ndzawulo loko ri nhlangano vuhaxi hina hi le kule ngopfu naswona hina u ti haxela mi ngo vutisa va lava va fambisaka switichi mi nga vutisa sesi rose yivo va nga mi hlamuselaka ku ya mahlweni hina hi swi tivi a hi le ka xiyimo xa kahle xa ku hlamula hina ho haxa makume mbirhi nkaye timinete ntsena ku bila awara ya 12 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweni ni un'wana mingiseri sweswiwani ya ku matlhongo maka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kwalano hi laha se hi nga ta va hetelela hi te ku hi kota ku twa ku endleka yini ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo hi ku xiyimo loko xi te tani xi hetelela xi va xiyimo xa ku swi ta lava n'we vinyi mi kota ku vona ku mi yisa ku yini emahlweni a hi ku timingisero mena 0860002543 loko vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ya bula na mani hi ya bula na tatana Good Enough Mashego hi bula na vona hi languta ka timhaka leti ti khumbaka timhaka ta vumundzuku bya tiko riru ngopfungopfu ka mabindzu ya mfumo na ntirho wa holobye hi ndlela yaleyo ku nga va ku ri ku yini loko swi endla leswi va Transnet sweswinyana khale va ku tshiketela ntirho kasi ku na vurhangeri byimbirhi ka Transnet va nga tshika ntirho ku tlhe ku va na mutshamaxitulu wa board van'wana va hehla ku nga va ku ri na nsusumeto ka timhaka ta ku va holobye Pravin va nga pfumelelanangi na board mayelana na loyi a fanele a thoriwa tani hi CEO 0860002543 kambe mixo mahungu ya wara yin'we ta yimisikwini Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM hleriwa hina tatana Good Enough Mashego ivo hi lava ku bula na vona la hi langutaka timhaka ta mutshamaxitulu wa board ya Eskom kumba Mpho Makwana hi ndlela leyo. Good Enough inhlekani Rapet na vayingiseri va tiko wa xihetleli minjhani? la le ka Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula no inkoma khesa swinene hi leyi mhaka Good Enough Mashego timhaka hi letiwani namuntlha hi pfuke ka mahungu ku sukusela tolo ka vulavuriwa hi ku tshika ntirho ka mutshamaxitulu wa board ya Eskom nkulukumba Mpho Makwana loyi a languteka ku
onge ti na vutivi leswaku a nga hetela a hi pfuna ku hi susa ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko mi vona yini laha ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku na swivulavula swo tala leswi fambelanaka na vurhangeri bya holobye Pravin Gordhan. Ya ni vona leswaku ku komba ku na ntiyiso ka vurhangeri bya tatana Pravin Gordhan ku ri loko o swi languta kahle sukela Pravin Gordhan a va minister wa enterprise ku ve na CEO CEO kusungula before ka chairperson ku ve na CEO naro le CEO le khomeka sweswi Khalid Qasim I wa vumune loko o languta ti chairperson ku na chairperson timbirhi kusungula I Magalipuri Makgoba ku ta yempo makwana so munhu a nga swi vutisa ku swilo yini ku ri ku va na ti-CEO tinharhu ya vumune sweswi loko munhu loyi a khomeke shareholder loyi a yimelaka shareholder kumbe Pravin Gordhan a ri munhu ku ri wa kota ku rhangela ntiyiso leyi humaka kwalaho ku ri ku na issue leyi xilungu va ri ku na ego loko u langutana loko a vulavula vanhu va ku tala va ta tsundzuka nkarhi leyi a ri le ka commission ku ri loko a vulavula ku na swin'wanyana hi tatana Gordhan swa ku ri swi komba ku ri munhu ku ri u na attitude ku ri a nga endli swilo swa ku biha kumbe ku na swilo swa ku ri a nga swi endli ku va swi fambisani kahle so ku famba ka tatana makwana I ntiyiso ku ri swi tekela Eskom ti-skills ta ku ri ta laveka sweswi hi mhaka ku ri tatana makwana a ri koka Eskom sungula khale sungula ka board ndzhaku leyi nkarhi leyi ku khome tatana Jacob Zuma a ta va CEO ka CEO nkarhi wun'wanyana sweswi a tlhela a ta va chairperson so loko ku na munhu ku ri tisa Eskom ngopfu I tatana makwana so sweswi swa komba ku ri swi vulavula hi mhaka ku ri Gordhan ku na problem yin'wanyana leyi ya vurhangeri swin'wanyana bapet leswi a faneleke swi languta mhaka ya Pravin Gordhan yi nga languti leyi a makwana ntsena ku ri hinkwenu ta tsundzuka ku ri mfumo wa hina u fambe wu ya le Europe va ta sayina leswi loko ku na just energy transition investment plan ya ku ri Europe ta nyika Afrika-Dzonga mali leswaku va ta suka ka ti-fossil fuel kumbe ka malahla na diesel va ta tirhisa ti-renewable kumbe renewable energy ku ri a swi kota ku ri hlantswiwa tirhisiwa swakudya swa vunharhu u fambile Pravin Gordhan na van'wanyana va famba va ta pfumelana na mhaka leyi mara ku na conference yin'wanyana a sungula ku ri a vulavula ku ri no Europe a yi lavi ku tirhisa ti-renewables a yi lavi ku a yi languti mhaka climate change yi ri serious mara yi lava ku ri Afrika-Dzonga yi teka mhaka leyi so loko u murhangeri u rhumiwile ku ri u ta va minister ku laveka loko u negotiate vulavurisana na van'wanyana le matikweni u va byela ntiyiso u nga vulavuli ku ri u ta sayina kwalaho se u ta la kaya u ta vulavula ku ri u va populist so leswi swi vonakala ku tatana Gordhan u na leswaku lava ku va populist ku ri vanhu va ta mi languta ku ri munhu a humaka le ndzhaku ka UDF hi munhu loyi a ri minister ene leswi u nalaka ku ri vanhu va ku tala ka media a va swi lavi ku tsala swin'wanyana swa ku biha yehe a va lavi ku mi languta ku investigate kahle ku ri vurhangeri va ya famba njhani laha a ka a rhangela kona ku na van'wani va nge ri holobye a va tikumbi va ri kona loko ni nga hoxisi a va kona ka na le ka NEC kambe va vonaka va ri na matimba swinene ku nga va ku ri ntiyiso ku va na matimba u na matimba lakulu ngopfu na matimba a ku hundza matimba ka president loko languta hi ku ri Pravin Gordhan khale a ri ka cabinet ene a ku lula ku ri ka cabinet ya ti-president tinharhu kumbe timbirhi swi vule ndzhaku loko ka a va minister of finance u hlongoriwe hi tatana Jacob Zuma endzhaku lava a ta va minister of COGTA sweswi a ta va minister of public enterprise so u nge swi koti ku ri u ta va minister kambirhi kanharhu loko u nga na matimba ene loko u languta kwalaho u na ku ri nkarhi wa ku tala a vulavula swilo swa ku ri a swi hambisana leswi vulavulaka ya se na mi twa mi vuye mi tsemakanyana laha a mi ku minkarhi ya ku tala a nga tali ku vulavula xikan'we na swo yelana leswi president mi nga ya mahlweni u na ku vulavula swilo swa ka fambisana leswi president a swi vulavulaka mara a ku na munhu loyi a voneke a hlongoriwa kumbe a byeriwa ku ri ku laveka u fambisana na president so leswi swa ku byela ku ri u na matimba a ku tala ngopfu na president wa tiva ku ri endzhaku ku ri a humele ka position leyi Pravin Gordhan u ta va a na position yin'wanyana u ta va na position ya vuminister ka administration leyi taka so leswi swi endlaka problem la ka Eskom hi ku ri sweswi Eskom yi fike ka stage
6 and vanhu va ku tala va vulavula hi CEO hi mani a ku na munhu vulavula ka mhaka ku ri phela ku na minister ka department and sweswi lava ku tisa ku ri u tirhisana njhani na vanhu va ku fana na vugwede mantashe na vanhu va ku fana na minister of electricity Khosi ra Mokgopa i ku ri ye u khome company mara loko languta structure ya kona so ka government a swi kombi ku ri una power u khome company so ku ri company leyi ku faka mali petrol ku ri yi tirha ku na vanhu van'wana lava teka ntirho wo leha so leswi va ku byela ku ri u na matimba and sweswi leri la ka stage 6 munhu loko fanele ku blame ye Pravin Godam ku na ku blame CEO kumbe the chairperson ta board ene tena mhaka yin'wana kwalani Mashego a swi talanga a va mahungweni loko ku va na stage 6 ku ta vulavuriwa hi holobye dokodela Khosentsu ku tlhela ku vulavuriwa hi ti CEO mhaka yikulu i yini xi endlaku sweswo wa tiva vanhu va ku tala a va swi vulavula khale hi vo 1990 mani nkarhi wa vo Eskom i nkarhi wa Dula Oma ku ri loko i nkarhi loko khome Nelson Mandela a ku na Dula Oma ku na Phahat i nkarhi loko khome Tatana Mbeki a ku na va ku man Esop Phahat i nkarhi loko khome Jacob Zuma ku na van'wanyana Jacob Zuma i nkarhi loko a na ti-problem ta a ku na vo Shadrack Sheikh ku na vo Vivian Reddy so vanhu va ta vulavula va ku loko languta la Afrika-Dzonga loko ri munhu na politiki n'wana na n'wanyana u na munhu wa India wa ye ku ri every leader has their own Indian so munhu a nga vulavula ku ri Pravin Godam swi vula ku ri i murhangeri wa kumbe i India wa ku rhangera ku ri i wa vanhu va ku tala ngopfu that's why sweswi Rapid Eskom kusungula hi 1994 ku fika sweswi even na ti chairperson kusungula in 1994 ku fika sweswi ibe na 11 at chairperson leswi ku byela ku ri turnaround kama ti chairperson around 2 years ku ri 2.5 years even at CEO 14 years old ka 28 years wena CEO swi komba ku ri ku na problem ka vurhangeri bya politiki so munhu a ku fana na Pravin a ku laveka vanhu va vulavula ku ri no Eskom i mani la fambisaka Eskom i ka portfolio mani Eskom i ka portfolio ya Pravin Godam i movha leyi ku ri i le ka garage ya Pravin Godam so loko movha i chayeliwa i vanhu va ku tala ngopfu i ta onaka swa ku sungula kumbe i nge swi koti ku famba so ye a fanele a ri munhu ku ri u represent shareholder a ta endla sure ku ri ku khoma vanhu va ku swi kota ku khoma na mara o vona action plan swi swi a fanele si driver ye mari a ka bili ka so ta fana na government dash a hetseleni swi veka mabindzu ya mfumo ka xiyimo xa njhani hi ku angarhela loko hi kha hi languta ku tshika mintirhweni ka vanhu lava nga na vuswikoti na loko hi languta timhaka to fana na va Transnet xikombiso ivi hi languta na kwala hi nga kona ka Eskom nako Eskom yona ke hi ku a yi tikomba ongeti ya kha yi tshamisekanyana kambe swi tikomba loko se ku tshika laha ku na van'wana va nga na ku chava ku kumbexani grid na yo yi nga tlhe yi khumbeka ivi hi tlhe hi tlhelela kwele ka va stage 6 waya ya swi vulavula swin'wanyana hi mhaka leyi sunguleke ya ku ri u na matimba ya ku tala ngopfu hi ku ri sweswi hi vulavula hi Eskom na Transnet ku na mhaka CEO ya kona CFO va resignile SABC na sweswi kumbe tikhampani ta ku tala ka portfolio ye a swi tikombi leswaku ti swi kota ku fambisiwa mara before 2018 u nghene 2018 but na Pravin na 5 years ka portfolio leyi loko languta ku collapse ka tikhampani ta ku tala loko languta ku collapse ka Eskom ka ti-stage 6 eka le ku khometa na Pravin Godam so leswi swi lavaka ku ri ku laveka ku va na vurhangeri la ku tika ka politiki le ka party kumbe le ka ANC munhu loyi a khomeka ANC ku munhu wa ku fana na Tatana Ramaphosa ku ri xilungu va ku u lava ku aphisa vanhu ku ri a nga lavi ku va na vanhu lava ka na vo ku laveka ku va na munhu wa ku khoma ku ri u tiyile munhu wa ku fana na Thabo Mbeki ku ri ni nga vulavuli Jacob Zuma ku ri a nga tiyanga ngopfu Tatana Mandela a ri munhu wa ku ri diplomatic ngopfu mara inkwerhu ya tsundzuka ku Tatana Mandela u hlongore ku na vanhu ku ri va hlongore ta vo Winnie Mandela for example a ri I'm sure Winnie Mandela ku na van'wanyana ni nga tsundzuka mara ku na vanhu ku ri u va hlongore ka ti-portion ta vo Tatana Mbeki ku hlongore vo
bo Matlela Rutlish ka position ka bo ba ba fana na bo Tonyengeni are chief the ANC mara kuna munhu la tsundzuka ka ku ri tatana Cyril Ramaphosa u hlongorile mani a tsundzuka ka ku ri tatana Jacob u hlongorile mani except the cabinet reshuffle ku la ala va fana va so tatana Cyril Ramaphosa ku laveka a ti concern legacy yes ku ri endzhaku ku ra fambile 2024 ku ta vulavuriwa yini ku a hi munhu wa ku tiya ngopfu leswi swi ta ka mhaka leyi vanhu va ku na ka business ta ye u nyikiwe to business a ku munhu wa ku ri kona ku khoma business that's why i nga ri leyi ku endleka swa ku biha le marikana swi kombe ku ri a vulavuleke leswaku swilo leswi swona swi hela ku komba ku ri a hi munhu wa ku ri u na vurhangeri bya ku tika leyi va ku ri Afrika-Dzonga sweswi loko na load shedding yi na Transnet ku ri na yo so ya khuvaka yi lava vurhangeri bya ku fana na munhu wa ku laveka vurhangeri ka ANC lava ta dila na Pravin Gordhan hi mhaka ku ri Pravin Gordhan mu tikomba a na matimba na loko a nga ri loka eka ANC ya ANC. Good enough Mashego khesiri swinene nkarhi wan'wana hlayiseka enkomo ta hi khomela mingiseri wa mehe swi le kule ngopfu na vuhlanganisi bya hina kambe ku na xiphiqonyana xa vuthekiniki swin'wana swa swo swi vanga hi ku ku na tindhawu to tala leti ti nga ri ku na gezi hikokwalaho ka ku va va ka Eskom ve le ku lulamiseni ka timhaka ta vuhlanganisi kumbe ve le ku ndleni leswi va swi vitanaka maintenance hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi swi hetelelaka swi endla leswaku xiyimo xi tika hi ndlela yoyoleyo 0860002543 nomboro ya hina n'wina mi ri yini timhaka leti ta vurhangeri kumbe matimba ya holobye Pravin Gordhan na ku hoyi leyi nga ko vanhu va nge le ku tshikeni ntirho loko u famba hi gondo rero ku fika lahaya ka awara yan'we ivi kusuka kona hi kho hi nga vulavulaka hi tihi kumbe tihi leti mi nga va kumeri na tona hi nga tsaka hi ndlela yoleyo 0860002543 ndakalexi hinkwaswo swi vulavuriwa kwala mara loko mo languta ndzhaku ti-elections tin'wana na tin'wanyani hambi ta phati hambi i yini vanhu va kona va tsakela tlhelo ivi i ti vutisa xivutiso wena xikundi ku mi tsakela ntirho kumbe mi tsakela ku mi ya ku dyini na hi ku mintirho leyi nga kona sweswi khalanga ya tika lerero loko ku ri mina un'wana ni to rhanga ni rila ni nge se teka ntirho wolowo hi ku tiva ku na mintlhontlho liya ni nga yi hlaya liya na tiko leri ha ri ta swi kota ku ri lunghisa kumbe impela hi vuya ka nhlokomhaka liya no are we heading towards a failed state ku nga mhaka leyi vanhu va nge le ku kaneteni and a ni vuli ku va pfumela kambe ti-science ta kona onge hi teki gondo leriya leriya u le ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pet Mathebula sweswo mingisero mgalano FM hi ku thuku angulaku yini mi ri yini mina hi timhaka ta Eskom van'wana va ri i Eskom a ni tivi ku yiva Eskom hi mhaka yini un'wana mingisero loyi nhlekani ni njhani hi pfukeni njhani papa ipfukeni ina ya namuntlha se ni yi twisisi kahle ku handle ka ku susiwa tatana Pravin Gordhan ku hava lexi nga ta lunga hi vanhu swa va susiwa va vhele va famba xikan'we ka Absa lomu nga na tixezi kona va ya langutaka kona swi tiva ku va na tona tixezi ka Absa bava lavaya se bona loko swa vo swi tshamisekile va nga swi endli leswaku va dlayetela swisiwana phela va dlayetela hina leswo nge swi endleki ku riliwile hi Eskom for nkarhi wo leha swinene laha ku nga komberiwa mfumo ku mfumo nga zama na ku nghenisa masocha ka tindhawu hinkwato mara a swi tirhangi nchumu leri ngo hi nga za hi swi vula ku hamba va nyikiwa swibamu va ku famba ni miyalwa nyimpi loko va vuya swibamu swa vona swi fika leswo endleka swi endlela swimoronjisi swimoronjisi ngo valesi khamba hi ximoronjisi wu to hayitela ku ni rindza ri ku kandziya kumbe ri ku dlaya wena u zama ku la ku sirhelela tiko so loko mo twa ku heswe va swi vulaka swa ka Transnet na swa ka Eskom phela vanhu lavaya van'wana se ko va tshikelelo ku mo hi ni huma hi mhaka ku va yiva swin'we vanhu lava ku hava ku va yiva swin'we tlhela va byela ku nga vuli se ivi va hetelela va ka swantswa mina ni huma laha hi ku laha ni nge swi koti leswiwani hi sweswo tatani Khalanga ku fanele swa mi nga vutisiwa xivutiso lexi nga vutisiwa hi van'wana ku wa yi n'wina tolo mi nga yangi mi ta hlamula mi kwihi mi nge hlamuli mara ma swi tiva ku xivangelo hi xini a ni xi tivi xivangelo a ni hambitaniwangi xivangelo xa n'we xexo a mi vitaniwa a mi rhambiwangi xirambo xa swona a mi swi kumanga i ntiyiso hi swo swi endla ku lava va tshiketelaka mitirho hi ku swi vona ku xivangelo va xi vona mara va nge xi vuli swa ku hlongoriwa
Yeah. langutani ku kulukumba leswi a nga le hambi le America yo wa mulungu a vurile a phela a vula ro vito ra vona kulukumba lava ku Pravin Gordhan va wela ka swota leswi endlaku ku gezi nga ri kume kwenene ene loko se suka kwala leswi nyika ku xivona xa ku va tatana Pravin Gordhan va la ku daya tiko bona va ta zama ku generata gezi na vanghana va vona leswi swi nga le ku endliweni la ene loko munhu a swi languti swi ta pfuna yini u na ti-billion and billion mara wena wa ha rilela ku mali ya 1 rand kumbe 3 rand u karhi u daya tiko mhaka yaleyo ene which means tatana mapatu va fanele va boha masokisi matiya a gelesi bava lawa loko swi nga endliwangi sweswo ri file tiko halleluya amen 0860002543 tlhelo rin'wana wena u ri yini un'wana hello mingiseri nhlekani nhlekani muhaxi ahe muyingiseri hi pfukile hi pfukile minjhani muyingiseri hi valava ha khensa mi go chana mutla xi kona xi nga kona leswi mi lava ku kombela swona ni hava nchako handiwo ni fane ni titswangata khalango timhaka hi leti ni nga khoma tona before mi vitana Mashego la amoyeni loko ni kini yingisela namuntlha a tinqimba kuno na ku fanisa kasi swi ta kotlana hikuva ni yingisela ka mahungu ku ri hey mfuma kwana na yena lo swi cha ivi se ni languta ni ku hi system kumbe ka maendlelo lama hi nga na wona la Afrika-Dzonga hi lawa ku ri loko hi teka Eskom na va Transnet sweswi ni hatlisa ni vulavula hi Eskom ku ri loko kulukumba luya a ri chairperson ya board a ku switcha ku lowa CEO u yo rhangela se system hi leyi hi na minister a ni la ku vulavula hi ngopfu hi Berimani Pravin Gordhan ku karhi n'wana ni nga lava ntirho ivi swi nikela matluka ku swi ba xitswatsi ivi ku va na minister ivi ku ta board ivi ku executive leyi ku wena ku na CEO ivi ku ta ti-managers ni wa vuyangwani hala hansi na lexi endlaku ni khumbeka hi lexi na mavonelo ya mina loko ha ri na maendlelo walawo minister loko a ri kona a xitulwini whether mara sweswi hi ta vulavula hi timinister ta ANC swi fika laha a phuxaku leswi ve nge i manifesto kumbe maendlelo ma phati yaleyo ene phati yaleyo ni sure na swi landzelela swilo swa ANC a yi rhumangi munhu ku famba u ya endla swa rongo loko hi vulavula hi political deployment ivi thlandla kambirhi loko se ku ri na political deployment hambi i na matimba kumbe a nga na matimba ivi hi ta ka cadre deployment se cadre deployment yi tile hikokwalaho ka ku munhu loyi a nga vekiwa a xitulwini xexo ngopfungopfu CEO mara swi katsana na ku na board yo yi nga langutana na mitirho ya yena masiku hinkwawo kambe no n'wina board mi nge ni byeleteli ku endla leswi ivi se hi ta ka lavan'wana va vatirhi loko se hi languta Eskom loko Eskom swilo swi nga fambi kahle ta vula minister na mina a ni n'wi twi ngopfu mahungwini ku tlhontlha xikhuvi loko jayiva loyi ve ri mani conscience a hlamula swivutiso a nga yini mara shareholder ku nga minister swi endliwa hi yini swi endliwa hi leswi maendlele ma hina ma komba leswaku a ku na CEO na wun'we a nga ta fika a practice matimba ma yena hi ku hetiseka as long as a nga n'wi tiya kumbe a nga kotani na minister and Pravin Gordhan ka ntumbuluko wa yena i vanhu lavana mina ni languta character ni tshame ni vulavula hi swona ka munghana lonene ku hi nga teka ANC hi chakanyetela mara ku na ti-characters ku nga munhu ku ni munhu hatwa ku ri loko a ri ntirhweni wa yena i hlamula njhani swivutiso o papatula a ya le a khatula a ya le a nga hloniphi na ti-journalist o titwa nga ku hi yexe hi yena alpha na omega se hi na problem yaleyo loko ma languta ka ti-president leti nga hundza Nelson Mandela nkarhi wa yena a ku ri ku tisa ku hlangana ku nga nation building Thabo Mbeki loko ata loko ma u languta character ya yena i munhu un'wanyana a nga twi hi munhu un'wanyana that's why I'm getting trouble in timhaka leti ta ku no HIV I cause AIDS if avela a yiteka yi ri a Bible kumbexana scientific study if ave argument hi ta ka tatani zuma a ku ri munhu un'wanyana lowo na xikombiso xin'wana no va ni nga ri kahle loko xi nga ri xo loko xi kahle moyeni a ta pfulela xiphayiphana a ku la nga na bikiri a ti ataka a nwa a dya ivi ku ta loyi a nga kona kambe swi hi fikisa ku leswi hi fikisiwe ka xiyimo xa ku ri
loko system liya ene hi nge yi cinci sweswi hi ku swi le ka constitution a hi nga swi koti ku swi cinca hi ku ti-characters kumbe xivun'wata xin'wana na xin'wana loko xi nghena ntirhweni wo languta ku matimba ma mina ma fika kwihi ivi se ku va tlulana milenge vanhu mi nga ta vulaka hambi nge yini ku fika hi 1994 hi na ti-CEO to hindza ntlhanu na wun'we a swi endleki ku hava sweswo hi ku na selection criteria na yini hinkwaswo se leswi swa ha hi tlhela matluka swi tlhela swi hangalasa hi sala hi yo chuchululu a hi vulavuleni a hi da hi ta karhala kumbe hi swi amukela kumbe hi endli nga ka ha yi swi voni hayi ene loko va famba na va 10 million ya ti-pension ta vona 10 million vo omba hi gonyongo khalanga ku hava nkarhi wo huwa vo nusa ivi ke mara loko i i nusa hina hi kuma yini na hambi nge yini hi za hi hundzula topic hi vulavula hi Eskom hi laha ku nga heriki hi ta se hi ringeka hi compare na mfumo wa mabunu ku na problem la ya kahle futhi nemetwe can see 0860002543 hey ya katika un'wana loyi i te ni kombela ku ni nga tivi ku vito ra mina hi memani xikala viti nhleka aye boss njhani epfokeni n'wina minjhani pfuki khensa swinene mi ri yini n'we ya mi vulavula na xikala vito ni tirha ka Eskom hello manitwa kahle yes challenge leyi nga kona bothead yi nge pfuki yi herile reason is because mavona va endla lava va tipolitiki bothead tipolitiki ti kwako la Afrika-Dzonga ku na ntshunxeko wa ku hangalasa mahungu loko a ku ri man'wani matiko a hi ta hleketa loko ri lo tsemiwa riqingho leriya kambe hayi la ntshunxeko wu koma pfumeleriwa ku tisa mavonelo ya n'we hi ndlela yaleyo ku ya hi leswi vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi mi pfumelelaka tani 0860002543 nongona ku ya Afrika Wa Vulavula ayi mhaka liya se ku ni timhaka timbirhi leti ti nga ha laviki ku vulavula hi leswi hina hi nga ka swona ayi mi tsanile timhaka leti ti nga tisiwa hi miyingiseri loyi ya vulavula hi timhaka ta ku ka hi nga vangi kona aka ku tsimikiwa ka n'hweti ya vutleketli na timhaka ta muprofeta twana un'wana i ri yini i ri a va tshiki muprofeta wa vanhu valavo xihoxo xi na nsati wa maseve i just chant kambe yin'wana yi nga ni tsakisa ha ri ka mhaka leyi ni ta mi byela ku hi ya mahungu na misava sweswiwani a hi kumeni muyingiseri un'wana hi loyi nhlekani epfokeni minjhani buti wa mina epfukini Godfrey Baloyi Pitori ahe makwavo hi ku tshama hi le Phalaborwa mani hi jipupet ni kombela ku mi tlhelerisela ndzhaku ka leyi mi nga hina yi thachanyana tolo a ni khumbeke ngopfu loko a ni nga kotangi ku nghena loko mi vulavula na mani lava va nga lovela hi makuvo vona kambe leswi a hi twanane ku hi le ku vulavuleni tin'wana na tin'wana leti mi nga na tona mi ta vulavula loko se hi vuya mahungu na misava laha hi le ku vulavuleni ya Eskom ntsena ni nga rhanga ni khumba babiyana ni ku na yona hayi liya pfumela mi nge ti heti timhaka leti loko yi mi hundini n'wina a hi vulavuleni hi nga ka yona marito white yi hundza so tele ngopfu timhaka leti South Africa yi le ka crisis leyikulu so timhaka leti tele ngopfu na mi twisisa na mina vupete loko hi langutaka leyi ya Eskom leyi na Pravin loko mona ku langutisa kahle nkukuma loyi a nga te mhaka ya kida deployment a va ku byeli ku famba endla swilo swa rona yes a va ku byeli ku famba endla swilo swa rona vupete mara loko i ri layani lava nga ku veka kwalani va langutisele ku ri hi nkarhi wa ti-election wena department ya wena yi endla yini Pravin i khale a ri ka game leyiwani and i na matimba vupete loko mo langutisi ku i ti-president tingani leti nga nghena tifuma kwalani Pravin a ri kona swi hi komba kahle ku i na matimba ngopfu kulukumba loyiwani Eskom yi nge cinci hambi vo hira va ku tlula va conscience va hira na MEC wa electricity it's not going to help us hambi ko vuyisiwa tata na koko no makabuthet lavani va nge vuyi
mata why ni ku bange vuvuyisa a va endla swilo kahle. That's why na load shedding a yi decrease hi minkarhi ya vona. So mfumo wa hina wu langutisele ku hi nkarhi wa so hi ya dya njhani. Loko wena i tirhisa mali i yi tirhisa swa right a swi right hi ku ya hi vona. I fanele i tirhisa mali hi ku ya hi ku vona va benefit. Leswaku vo hi tlaka vutlhari. Nametri ni mani kuma tlhoko kuma mahungu ya misava ni khenseri papa. Inkomi awara ya n'we mahungu ya misava na Misho Justice Machines. Ixpem ġambir li xana għu Afrika Wa Vulavula kam kanalo nifem kaħet minnet nsani bila wara jekku minar nogra għu Afrika Wa Vulavula kakwa xalwana twi sukara Studio 13 xekani lo namutla kor sukara unkaj rangwetili għabu kume nte sukara unkaj sukara kume rangwetili għabu kume kalen ka kalen ngar holo deni namutla ingara kur holo deni namutla 10 October kumbe ya man ngar 10 October akur holo deni malembe nda ngwina When I'm going to say, "Can to share mingi TV." Kame 10 October akuru holo day lukunga oshis akuru suku ngwan akuru holo day ya akuru holo day akuru kruga day na mot na kruga mati wana Kama sultan 0860002543 tumagati kumetile tunga kurna tona ifam singwe kashpemle show mbiri chana ngona ko Afrika Wa Vulavula kufana na loyi katsakandri timbirhi ya va Transnet na le ya timhaka ta mati leyi i ntiyiso mhaka mati government lo a fumako u nghene matimbeni a nga ri na plani. That is why a fike a destroy swilo leswi a swi ri kona ku sungula swi endliwe hi mfumo wa apartheid u swi destroy hinkwaswo and a nga vi na plani ya timhaka ta ku i ta swi endlisa ku yini yena leswaku mali yo humesiwa mali a yi ya tirha ku nga pimiwa na ku swilaveko swa switirhisiwa leswiwani swi pime mali leyi yi nga kona na. That is why ku huma tibiliyoni hi project ya 100 million i mhaka ku bugrade na ku tifumisa na corruption leyi endliwaka eka mfumo wa ANC hi swo ntsena n'wana baba ina ku cakala khadi nga matani le kaya nkomo. Ahe wotpet na muhumelerisi kwalano ni la ku yi seketela leyi ya timhaka ta le Lustricia ta Transport Forum ya ku vitaniwaka switichi swimbirhi. Mina on my side wotpet ni twa ingaku is very important ku ri loko ku ri ku a swi koteka kahlekahleni n'wina kwalano tanihi ku va mi ri presenter ya hina hikuva swirilo swa hina as vayingiseri swi fikela tindleveni ta n'wina hambiloko ku ri ku vanhu lava fanele va solva i va Sesi Rose ni twa ingaku a swi laveka ku va va kona kwalano va ta kota ku hi hlamula vona hi voxe a ni voni ku swa mi tikela n'wina ku mi nga kuma va Sesi Rose ku va ta hlamula kumbe vona varhangeri va combination ya switichi swo swinharhu va ta hlamula why xe xa hina xi sele mi tshama mi kha mi vula ku loyi ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka sweswi ha ti pfuxa ende rivoni ra hina sweswi i n'wina hi nyikeni layiti ku vanhu va lava va kokwalani ta va vutisa swivutiso ku na n'wina mi nga tikeriwi loko mi kha mi tirha because hina as vayingiseri hi ta hlasela n'wina kasi hi hlasela vanhu va wrong kombela ku mi hi pfuna na n'wina botpet xikana na maximi botpet ya man sorry man no la ku a hlangana mhaka yin'wana leyi nga nghena hi muyingiseri kwalani na mswelo lowo sungula ya ku ta veka timhaka ta mindyangu ya vanhu ni twisisa ku ri swi le kule ngona yena na mina swi lava mina mara no vula ku sweswi swi na vini va swona vo lava fanele va ta kwala moyeni or ye n'wanuna lowu a nga vona timhaka a fanele a ta kwala moyeni hayi lowu wa chomu ya munghana wa mina ni ta veka swa ndyangu wa n'wanyana hayi boti loko ri manitwa mi rhongo ngopfu mani humana ka swa mindyangu ya vanhu mani hi n'wina un'wanyana wo lava ngo swi swa vanhu swa hlohlotela leswi swa wrong hi lava la nga twa swona la nga vona swona a fika a ta hlamusela moyeni mi nga lavi ngo swilo hi ndlela ya wrong bot man sorry man inkomu enhlekani botpete mhaka leyiwani ya nsati wa munghana wa miyingiseri na muprofita yi siyela swivutiso swo tala ngopfu hi mhaka ya ku va orherisana sweswi va nga orherisana swoho n'wansati a va dizi va dlina va ni leswi va nga swi endla ivi loko va hambana n'wansati a feyila ku ya a ya pota loko ku ri ku i swi endle n'wanuna luya i swi endle without permission then va continue va communicate through inbox ya ka Facebook sweswi siyela swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi swi siyela swivutiso ku va dizi na loko va karhi va communicate hi Facebook na. So sweswi
until va dlina va kuma xihundla xexo hi ku andla leswi hi ku ya hi mingisela ngo i confess a swi make sense na switsongo mara na yehe muprofita loyi ku vula ntiyiso vanhu lava fambaka hi timhaka ta rito ra xikwembu va tlhela va endla timhaka ta vuoswi bya ku ya a ya teka nsati wa munhu those people va fanele va panichiwa swinene. Afaswani exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus. Ko Afrika Wa Vulavula eko haxela thwi hi ri la Apolokwane xana wena timhaka ta weti un'wana hi loyi mingiseri nhleka ehlekani botete na kuhlekani sa vayingiseri hinkwavo va Afrika Wa Vulavula. ayi ha khensa swinene Boti mativani boheka ku nghena loko ni twa miyingiseri a ka mi vulavulela kwalano ende ni kha ni swi vona a mi le ka xiyimo xa kahle xa ku mi nga vulavuli ku va xibazana xi nga ri kona tolo le vayingiseri va n'wina a lava ku ya mi vona swa vala boti especially hina hi swi tivaka ku loko va ku na event ya government va budgetini na swimalana swa ku va nga nyika ti-radio ta n'wina laha a Limpopo a ni hi ri na Limpopo Khombo I think loko nga cinciwangi emadikana ka ha ri yena business manager ya ri Munghana Lonene ya phalaphala na ya liya yin'wana ya ku vulavula hi Xipedi se loko n'wina ma nga ri kona leni swi vula ku va n'wina hambi loko ri va fika va humesa mali yo karhi va ku va nyika switichi leswiya swimbirhi se va n'wi xitichi xi le hansi a xi kumangi nix a ni nga ha mi twangi ni twa mi ku ri a xi dobangi ivi riqingho ri tsema mi te yini ni vula ku n'wina va munghana loko ri xibazana xi nga ri kona a makhadi tolo tindzawulo ti na budget leti ti mi nyikaku nyana ti-radio nyana swimalana swo karhi ku for airtime loko n'wina mi nga yangi swi vula ku mali yi ngo to yi humini yi kumiwe hi ti-radio leti a timbirhi ta ku vulavula ririmi ra Xivenda na ku vulavula ririmi ra Xipedi n'wana dobangi nex se swa vava hi mhaka ku mali liya yi humesiwaku hi tindzawulo i ya xibalo xa mina na n'wina botpet loko ri ka radio leyi va ngo business manager i munhu wun'we loko ku nga cincangi emadikana kambe ku vitaniwa swimbirhi swibazana n'we MC1 kambe nhlangano wa vuhaxi wu nga teka xiboho endhawulo se loko xiyimo xi te tani ke mi ri yini mikisero miri manflorese na madikana va tikwala ka radio ka Afrika Wa Vulavula va ta hi byela ku xihlawuhlawu lexi a xi endliwa hi valungu vo va swi kuma kwihi un'wana loko a la ku fika hi lowu n'wana ta vula ku mina mara swi hi nyangatsini ku va xibazana vanhu va ta va ku va ta ku mi vonini va lava ku teka swinepe ku fana na mina ni nga teka na n'wina le ka hosi magona va kuma a xi kona ku na xa ku vulavula hi Xivenda na ku vulavula hi Xipedi mara Limpopo Khombo yi control-iwa hi munhu wun'we ende ndzawulo i ya hina ende mani Flores munhu loyi hi twa ku nga u tshama kwala ka bumbeni musi va hina se a ni koti ku tirha ku xihlawuhlawu leyi aparati leyi nga kola Limpopo ya yini ende ya hi bora nemetwi ri ta hundzisa hungu eka vufambisi hi twa ku va nga kota ku ta mi hlamula ke na lava va ndzawulo na vo hi ta ringeta ku tihlanganisa na vona va cawuka hi twa ku MEC va ri yini loko xiyimo xi te tani 0860002543 hi ndlela yoleyo nomboro ya Afrika i nomboro leyi hi tirhisaka a hi ku twimikiseriwa meko u angula u ku yini tani a ni n'wi soli president Ramaphosa ku na tindawulo to tala ti nga hanyeki kambe vona a va yi ngheni xa vona ku khandziya xihahampfhuka va ya ka ti-meeting ematikweni ya le handle i Oriel Maodi dyambu a nga tirhisa Twitter kumbe X handle ya @Afrika Munghana wena u ri yini 0860002543 un'wana loyi i ri kombela ku a nga tiviwi i nhleka a hi botse minjani hi pfukile minjhani botse pfukini mi ri yini n'wina leyi ni lavaka ku vulavula ehenhla ka yona yi fana na liya ya muyingiseri lola a nga vulavula hi timhaka ta xibazana ku va xi nga yangi hambi hi le Makhado so mara ka mina yi ya ngopfu ka xitichi hambi ndo mi pfuka hambi mi to ni hlasela na n'wina i timhaka ta ku lava ku kombela botete ka n'wina tanihi hi munhu loyi hi nga n'wi tshemba ka rixaka ra hina Vatsonga hi nongonoko wa n'wina
loko ni languta vapfhumba vo tala xitichi loko swi fika ka timhaka ta swiyimbeleri a ni swi voni swiyimbeleri swa le Hlanganani a ni swi tivi ku swo lolohisa mavoko ku va swi tirha na xitichi kumbe xitichi xo ka xi nga ri transparent ngopfu ka vona ku va va fikeleleka hi vanhu ve le Hlanganani na ka migingiriko yo tala xitichi na swi landzelela swi swa Munganoni na yi rhandza Munganoni no Mahlanganani mara loko swi ta ka timhaka ta swiyimbeleri swo nga ku a Hlanganani hava swiyimbeleri swi voleni hi mavito mi ku swiyimbeleri lexi na lexi na lexi a hi swi voni hi na Mashego Sanboy Chauke hi na JW Bovani hi na N'waguyu the Boss Lady hi na Elias Baloyi hi na Makomba Ndlela. Alright va dume tinsimu tihi vanhu va lava vulavula ku vo sweswi yo Mashego va ze va duma hi swilo va katekani ni kombela mi ri va ze kumbe mi ri va dume hi vaze va duma hina hi tlangela vayingiseri tinsimu leti ti nga duma va nge le ku tirheni swi ndaka ku vanganisana sweswi va nga dumi va va pfuka loko hi karhi hi xava vunanga bya vona ha vutisa ku hi nga byi ka Munganoni va ku hayisa to ka ti nga tlangiwi hayisa to ka ti nga tlangiwi mara ta vanhu va swifundza leswin'wani ha titwa a ni swi twisisi ku hi hina hi ngo lolowa tanihi vayingiseri ku va hi endla ku vayimbeleri va hina va kumeka va twala moyeni kumbe i xitichi a xi transparent loko va ku na mithingi na tinqambi hinkwerhu tanani mi ta kota ku va na swivutiso swi fambelana ka malamulelo swi fambelana bush a Hlanganani a swi ti swilo swa Munganoni ni tivi why a ni nge hlamuli kambe lexi ni nga vulaka xona i ku loko mi ku swi fambela ka malamulelo swi fambela bushu a hi ntiyiso ndhawu leyi hi ndlaku hi ndla ntsena tsundzuka ka malembe lama hi nga ndla Xitsonga Music Awards a Giyani a ku ndliwa leswa swa artist workshop kwale ka hi ndlela kona Xitsonga Music Awards na sweswiwani lembe leri nga hela loko hi ndla Xitsonga Music Awards a nkowankowa hi ndle artist workshop a nkowankowa se a swi zi swi fambela kule hikwalaho Afrika-Dzonga hikwalaho Limpopo lexi xi nga koho i ku swi nge koteki ku hi ya ka tindhawu hinkwato hi nkarhi wun'we kumbexani na hi 2029 ku nga yiwa a Hlanganani se a swi vuli ku swi fambela tlhelo ringi mina lexi ni vulaka xona i ku n'wina minqambi a hi sunguleni kwalano ya mina minqambi se mi nga tumbeli tanani kahle hi n'we mani n'we mi nga tumbeli hi ku mi ta hi van'wani mi kha mi lava ku ta phusha ya n'we agenda i va ni mi byela ke hi leswi kambe ku za mi tumbela swi vula ku mi chaya swin'wana lexi ni lava ku mi byela sweswi namuntlha sweswi mi vhe mi xi tiva hi leswi ku tshama ku ri na xinavetiso laha ka Munghana Lonene xi vulaka ku loko mi lava ku tisa tinsimu mi yisa laha loko mi yise laha loko mi lava vuxokoxoko hi swa tinsimu mi vutisa laha swi tlangiwa kwala ka xitichi xexi moyeni mi tshama mi vutisa mani n'wina mi landzelela sweswo xi vutisa loko mi chayisile ni ta mi fonela hi le moyeni laha hi le no yi va ni hundzi loko ma ha tumbela hi hundeni yi va ni kuma van'wana mina a ni mile ku vulavuleni kwala swi vuleni kwala mi ku mina ni tshame ni landza mani swi ndlisa ku yini se mi nga generalize swilo tinqambi ta swi tiva ku loko ti yisa tinsimu ti yisa kwini hi yo mhaka hi ku loko mi ri na swiphiqo na mina pfuna vanhu vo tala lava nga na ti-problem ta swin'wana na swin'wana hambi ku kuma pasi hambi ku ndla yini loko ku ri ku na un'wana mi xanisaka la ka xitichi lexi hi timhaka ta tinsimu ni byeleni hi ta n'wi tisa kwala ka Afrika Wa Vulavula mavula mi ku hayi kho ncindani le ku hi karhateni timhaka ta tinsimu hi mhaka ya leswi na leswi na leswi na leswi ivi hi n'wi teka hi n'wi tisa ka Afrika Wa Vulavula ku fana na lava ha ku vulavulaka sweswi va ku hi kombela mi hi tisela MEC Florence Radzilani na tatana Madikana va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini Munghana Lonene FM yi nga ri kona a xitandani tolo hi ta va lava swi le ka vona ku va ta teka xiboho xa ku va ta kumbe a va ti kambe ku va landza hi ta va lava ma swi vona so i swilo sweswo hi nga swi generalize hi vulavula hi swi angarhela a hi kongomeni hi vula mhaka un'wana hi loyi mingiseri ni hlekani ya inshedra mikhandla njani hi pfokele minjhani ya hi pfukile ya na mi swi ta lava mi ku swi hatlinyana hi twa ku mi khome yima nkarhi wu ta hi siya na u vona nkarhi wu se wu fambile loyi a vulavulaka i Eskom Gwambani kusuka ka Huvo ya Vatsonga siku rin'wana hi ta vulavula ku Huvo ya Vatsonga i yini we are very much concerned hi mhaka leyi hi twaku ya timhaka ta khombo a swi tshamisekanga kusuka ka leadership loko ku ri ku swi suka ka n'wina SABC kumbe swi suka ka yona transport department swi wrong
a swi tirhisi swona. SABC it's a public entity. Loko yi endla swilo yi fanele swi endla across board. Limpopo is one province. Loko ri ku va lava ku endla swin'wana as government, it's a right ya ku ti-citizens ti swi tiva. Transport lodge leyi ri kona yi concern na timhaka ta makhombo lama humelelaka lomu mapatwini. Se yi lava ku everyone must be involved in terms of information dissemination. So there is something wrong with leadership leyi nga na yona. It's right time ku ri vanhu va kota ku ti-organizer va challenge swilo loko swi ri wrong. We've got a constitution leyi na yona yi nga hi protectaka ka timhaka ta ku fana leti. Kambe i ncini xi nga wrong la loko ku ve ndzawulo yi vone ku yi na mali yaleyo ya ku yi nga kota ku ringana ntsena switichi swimbirhi ku hoxeke yini yo va na mali yaleyo ya ku ringana twisisa ku ku na ti-main languages leti ti vulavuriwaka i Xitsonga, i Xivenda, swi katsa na Xisuthu, ni nge vuli ku Xipedi, i Xisuthu. Swilo leswi laya tindhawu leyi xitichi laha ntirho lowu endleriwa kona a swi vuli ku hava tona. Va tele ngopfu Vatsonga na loko ri ku va tiva ku vulavula the other language, but they've got the right ku ri va twa leswi a swi fanele swi endliwa hi information ya vona. After all, hi vulavula hi taxpayers man ku fana na xivulavuri lexin'wana xi nga vulavulaka before loko ni ta nghena laha. So hi vona ri mhaka leyi nga concerning ngopfu loko ri ku timhaka ta ku dyondzisana in terms of leadership na ku swilo swi fanele swi famba hi ndlela yihi. A hi pfunani mhaka hi vona swi swo tala, hi vona ti-shortfall, hi vona ti-loopholes leti ti nga ku humeleleni ene swi endla ku vanhu va confused as hi rixaka ene swi hela swi languteka ingaku vanhu hi endla swilo hi mhaka ku hi va ririmi ro karhi. Loko ri ku i ndlela yaleyo a hi lukiseni. South Africa a yi endliwangi hi ndlela yaleyo na loko hi languta constitution. We know where we are coming from na ku ya kwihi as rixaka kumbe rixaka. Nemetwe ni kensela swinene inkoma khensa swinene i tlhelo rin'wana leri ringele ku teni swi ti komba mhaka leyi yi kha yi khumba vanhu kumbexani a ni swi tivi a swi koteki ku hi nga pfumela ku hi lexi xiyimo lava va ri na mali a va ri na mali yo nge a swi koteki ni vula ku hi hundza mani hi amukela hi hundza un'wana miyingiseri loyi hleka hi ku hatlisa muhaxi nga zini mpfuxela we are concerned citizens and then we are not crybaby ka mhaka leyi a ni tsake ngopfu na mitolo loko ni twa ku ku na launch ya transport month amakhadi a xitandani mara ni kumeka ku loko Mr Sambo va yi raise ku n'wina mi nga ri kona tanihi xitipi xa hina xi yimela ku rixaka ra hina swi kumeke swi hi khoma ku tika ngopfu a swi hi khoma kahle na katsongo muhaxi wa mina cause swilo leswi ni swi vonaka ku na swilo leswi vulaka ethnic discrimination leswi swi endla ku hi va na a so-called perception ya ku there is an ethnic discrimination against our ethnic group hi mhaka ku hi ku hatlisa mi ze mi va na Limpopo khombo ka tindhawu ta ku hambanahambana leyi hatlaka yi nitela emihleketweni muhaxi hi leyi mi nga va na yona a University of Venda a ni swi ku a ku celebrate-wa yini. There was a combo there ni le ka TV ni kote ku swi landzelela mhaka ku a swi kumeka swi kha swi vekiwa ka TV. So hi yin'wana loko ni kense Rozana va le ku yingiseleni a va kumeki va teka mhaka leyi serious va kumeka va hlangana na madikani matsila ku kumeka this misnomer it has to be rectified with immediate effect because hi nge pfumeleli ku xitipi xa hina xi excludiwa hi swi teka ku excludiwa leswi nga humelela hi mhaka ku leswi swi nga ni ta swona kambe xi ta va xi kha xi excludiwa hi mani hi ku a ni ngo loko va SABC va ta endla yini loko ndzawulo yi te kumbexana i ndzawulo yi nga fika yi ku hina hi lava xitichi lexi na lexi phela wa langa a ni hi wo yi xavaka wa langa hi ku xitichi lexiwana hayi lexiwana ni lava lexi na lexiya hi ku hoxeka ka sweswo muhaxi wa mina that's why ku swi tikomba ku ri na leswi vulaka ethnic discrimination a Limpopo ku na vayingiseri lava nga va yingisela va kha va yi kambela swinene hina swilo leswi vo ngo i Limpopo combo leswi vulaka combination ya switiki swinharhu swa tinxaka letinharhu so yi fane kahle kahle leswi fanelaka ku humelela sweswi i ku fanele ku va na a very strong vutiyimiseri bya matimba bya ku kumeka ku yisiwa a formal complaint
via regional office yi nga kwala Polokwane Mr. Martino lava business manager ya that Limpopo Combo va fane va enjela swindise ku yini va fane va vulavurisana na ndawulo liya ina na mitwa ku mi ta ringeta hi matimba ku kuma Madikane hambi ku ri MAC Razilani va kumeka va ta hlamuleni mhaka a swi tshamangi kahle laha hina hi nga kona muhaxo wa mina mhaka ku lexi nga kona ni kha ni hetelela la we are still in a so-called revolution of ethnic parity leyi yi kumeka ku ingeza yi fikeleliwa a Limpopo and then mhaka leyi yi fanele lulamisiwa mhaka a yi tshamangi kahle na hina yi fanele hi vona ku justice is done ka rixaka ra hina hi mhaka a swi hi khomangi kahle Nemetwi inkomaso so mingisera umngana lona FM hey yana oh mabila ay rativa kama swi tani mixer me nokora ko Afrika Wa Vulavula u gimeteli kwala nokora ko lo landela ka u tava wa dzumba na mina u rangela muhumelerisi mchangani u fambisiwa hi Ike Ngoveni mina ni khalanga Pet Mathebula nokora ko lo a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasa a hi hlangane na ngama nokora ko lo fanaka leswi swa muprofeta hey un'wana swi hlamusele kahle ako baba hambana na swimhaka ta miti ya vanhu ay vativara tata la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula.